Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Kesokar Jela uba dairu unong yelam ke BJP uba ALHEC hane kasngi habai keren mat kinong tho khubor ulakam ba Lawei jong kaseng BJP kan long ka ba Phyrnai bha na ka banta usnam ar pulai ka ba dairu kasnam ban penlong ya ka election sak ying dorbar thawan ka Jela uni unong yelam ulakam bakan long kasnam ka ba Phyrnai namar bun ba ki project ki ba Kesokar NDA hapo kejingelam jong kaseng BJP kilale lakadei ya kejingsna ya kisurok bat kiwei kawairu kamat kabak Kesokar India hapo kejingelam jong Narendra Modi katmu ban pun urlong kadai bahaswa ban rakhe ya kejingdap nyopusan snem jong kejinglaj lo jong kari India Kesokar pedeng katmu ban ya penbejno yau put usam jong kijela bapher hakari khamtam ya kijela setei lamingi Lawei yung BJP. Yung arpo ang Phyrnai, ngongi figa lang go Phyrnai. Dapat buon bahagi project launched by the NDA government, Prime Minister Narendra Modi ji, our Honorable Prime Minister. FUE dang ya ka vaccination i pasyang kan lah kan dia ban ai free bet ya bro i brio yang dari India yang dah bun ba kiwe di development balale naga Kesokar India tetapi pay memiliki roads construction under the NHAI Lawei pay PMGSY pay Kanarega pay bun ba ki scheme ada posted yung iru dan bun ka scheme center juga ke bah orang sibun mak dalam development untuk state dalam asim lu benda ban slavery ya ka nyuk service nama ke jeng yo ya ka dimai lu jeng dari India at 75 years of independence liberation kelawan ke Kesokar kelawan sekangat kumnu ban wara ya ka syangsuk susai hari India barangawai daga baris solve no ya gini kan border dispute long pending border dispute itu ada ini kaji itu simkia juga Kesokar NDA tapi dia ini put sam kan ketik bahaya di beliau mikir kan sepenat ya ke BJP kita di masyarakat ledaka Kesokar India balai lam klik dekat BJP apa lama juga NDA dalam do Honorable Prime Minister Narendra Modi ji ketika penting kalau penduduk tiap penduduk dem yang berbun ba ki pai nang sung juga state Meghalaya penduduk tiap do dem buat ya kia bun barok political party barok la persyang benda nang we kepor ki meeting after meeting chief secretary level chief minister level so many special committee level kadang ina la ban sol bi ni ha ga jing yum rakhi ya jing dam yum system bi jing yo lai do jing ri India kanong ni paro ki brevet fight match ng BJP how artful life